Nesporno je da su ovi izbori nelegalni i da će se morati ponoviti. Šta će se dogoditi u ponovljenim izborima, možda ćemo ipak imati više pristupa medijima i tako da narod ne da nije mogao prepoznat male stranke i prave ljude, nego oni mu nisu bili dostupni. To premali utjecaj je bio njihov u medijima da bi postigli u stvari normalne rezultate. HDZ je sa svojim lošim potezima se doveo u takvu situaciju u kojoj je i zadnji čas je još uspio dobiti 10-ak mjesta više nego što mu objektivno pripada. Znači, treba se raditi na ujedinjavanju svih HSP-ova, treba HDSB biti skupa s njima. Osnovna stvar je borba protiv ulaska u Europsku uniju. Tu moramo biti jedinstveni i ako se nismo ovdje mogli složiti svi, onda ćemo se složiti na tom planu.